Oče, zamolio bih vas za malo pažnje, ako je moguće. Ja sam Fikret Hodžić, drago mi je što sam večeras ovdje sa vama. Prije svega koristim priliku da vas sve pozdravim, da vam kažem kako vam je ovdje super. Kažu da neće biti večeras vjetra, tako da nadam se da ćemo se dobro provesti. Koristim priliku da pozdravim u ime kompletne ekipe i da vam kažem kako smo večeras odlučili da napravimo jedan mali dernek za sve vas, onako na bosanski način, jer svi vi uveliko žudite za Bosnom i za bosanskim provodima, pa ja ne znam da pjevam. Ovdje sam u Americi sa nekim drugim poslom, a to je da nađemo jednog Amerikanca ili Amerikanku, a koji je opet Bosanac i Hercegovac, koji dobro pjeva i koji će sutra sve vas zabavljati. Ali eto, odlučio sam da dođem ovdje, vas pozdravim i da na neki način ja nešto zapjevam, možda nešto zaradim, a možda vas i zabavim. Eto, rekli da neću otići koku, pa te molim majstor odmah za jednu pjesmu. Nadam se da nećete nešto previše zamjeriti, jer kao što znate nisam muzičar. Bio sam na krivom putu, 100 grehova u minutu, onda kada nisi bila tu. Trezan shvati iz prve, na sve su se tebe bile kure koji sam se svideo. Ali ja nisam svetac, već što bićam slepac, što kraj oblaka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Jel može ovako? Jel ćemo nešto brže? Hvala ti mnogo, te ljubim jednom. Ovo neću još pomoći da čuvam. Evo sad nešto malo brže, da se onako fino zagrijemo. Može? Idemo, hajmo rukice gore, hajmo svi da plešemo. Isko jak, Almir jak, Ilijas Jakupov.
Ajmo onda svaka. A vi ne znate da je Piko došao ovdje po Novog Žipa? Dobro sam krenuo ispred. Odlično. Daj da majstor još nešto živo. Molim vas veliki aplauz za najbolje gitaristu i gitaristu.
Tesoro